Kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 23, versikulo 10 ken 11. Di mo yalis ti mohon ti daga, wano sakupan ti talon ako kwa dagiti ulila. Ti apo tinapigsa amangi kaluya kadakwada, kat isunto ti mangiruper iti kalintigan, ama ibosor kan ka. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Kasano kami paitakan ni ading ko, aboy, nanang. Awan kamutan. Awan lang arudan ti amami. Ngamsim maruno kamutan. Dua kami kadilaan ka ni Manang Gina. Agyan ijebalay tayo. Nanang. Ano santa na, ading ko? Sana balik. Kaaruba tamat daw litag magno, kan Auntie Diana nga asawa na, kan Auntie Larissa. Kaasi tamat Manang. Nagsapataan na ulila. Wen nga ruad, ading ko. Obing, da kayo langan tinabati diti Campo Santo. Agawid tayon. Tani, umayon ti Tudo. Auntie, dua kami kadilaan ka ni Manang ko. Ngagyan ije balay mi. No kaya't yu lakit di. Umay kayo ije balay mi. Apay nga iniyawid mo dito'y balay, day taduang ubeng. Di kakadi maasyan kadagiti duang ubing. Nagsapadaan na ulila. Sakit din ti aking kargo kadagita nga ubeng. Bay amlatan, kaasi da asangit ije Campo Santo. Saan lang matasak ti kabagyan dagita nga ubing O nay ka ta nagtangkan ti pusom. Awan ka di asim? Kasyak dagiti tao no adda magimulak. Angem no awan, nampara kuma. Ay, pakawanin na kakuma ti Diyos, gapu iti kasta nga ugalim. Ingkan iwayway ti kalding. Amangan no umay ni Uncle kat agungat. Saan ko nga iwayway jay daklabulog? Sumangdumot Manang. Ha? Sangduan na ka? Un nga rod Manang. Idi kalman. Intarayak tasangdunak. Ha? Kabut-butang nga rod ano kastaday jay akalding. Inak iwayway. Ngam jay saan sumangdo ti iwayway ko. Sige ading. Inton malpas ti karkaraidak. Duwata amang iwayway. No sumangdo, bautak. Ngun Manang, no sumangdo, bautam mat, taiguyod ko matitalina. Sige, ipagod mo, tailayat ko to'y baot. No sangdon na ka, bautak. Sige, taipagod ko. Ni, umayan, sumangdo, bautak. Hoy! Apay abinaot mo ti kalding ko, ha? Sumangdumat ngamin, Uncle. Amangan numatumba ni ading ko amang ipagpagod. Sinalbag kayo nga ubing. Aguray kayo man dito, tabautin kayo, mate. Tumaritan Manang, umayon ti baot. Wala rin, tumaraitan, nasakit ti baot. Sakit ti baot Manang, kabutang ko ni Uncle. Uray syakmat, ading. Kabutang ko, mat. Anya nga iti aramidin ta Manang. No agawit tayo jay balay tayo. Awan ka ng tayo jay. Kan maysa, mabuto nga, nudwa tala ang ijay balay. Amangan no nagpigsa ti panang baot ni Uncle kadata. Apay nga ikaluya na jay kalding, kat agsang dungarod. Napatpatag siguro ajay kalding ngam data. Nauyong ni Uncle, Manang. Apay nga da kayo dito'y danan. Apay kas kaila mabutbutang. Kung amin, auntie, tinarayan mi ni Uncle Magno. Tabautan na kami ngamin. Apay abautin na kayo. Binaot ko ngamin ti kalding ni Uncle. Tagsang do. Jay ka di bulog, ana uyong? Wen, auntie,
Sangduan na ngamin ni Boy amang ipagpagod iti talina. Sabi naot ko. Day tati makagapo, tapno bautan na kayo? Wen, auntie. Anya nga iti aramidon mi. Mabutang kami. Ala, umay kayo laangan ijay balay. Ano san yun ijay? Ha? Wen, auntie. Umay kami ijay balayo. Takabutang mi ni Uncle Magno. Ayan dagi dyan nga ubing. Apay nga awan da ditoy? Napanday di balay da Larissa. Apay ngamin nga imbagam kano abautom ida. Apay ajak bautan kat binaot damat jay bulog akalding ko. Kasano kat agsang domot kano? Kasano numadangran di ubing? Sinalbag dagi dyan nga ubing. Mapanak man kit di jay talon tayalis ko timuhon ti dagada. Ne, apay ayalis mo? Saan nga mo dagi dyan nga ubing ti patingga ti dagat? Ken ti daga day di inada. Sa nagaputa ubing dakat gondawayam ti kinainosenteda. Basta, yalis ko ti mohon, tapno lumawa ti daga. Oh, dito'y ti kwarto yung agkapsat. Ay, agyaman kami, auntie. Imbaglakit din, taadda ka nagkamangan mi. Nasingpot kanyak ididay dinanang nyo. Iso asan arumbang abaybayan kayo. Auntie, apay ang nauyong ni Uncle. Ubing kami pailaang, talaga ang nauyungan ni Manong Magno. Kastagayam, auntie. Kanayon pa'y nga agungat ija balayda. Sigod akas jenan, ubing. Saan kayon amapmapan ijay balayda, ah? Wen, auntie. Sana bale, taadungat ti amumi at trabahuan ditoy. Agluto, agdanos, kan aginnaw. Amok da kita, Auntie Larissa. At napapanak, ibagam to kadagiti ubing, tamapandan to alaan ti kalding kantinuang. At damod lagay ang masapol mo kadagijay ng ubing. Apay nga rod anaranggas ka. Iso apimanaw da. Baybay akit den ti kalakuan nga aramidan da. Ay, imbag no kayat dapay ti umay ditoy. Apay kumadi da kayat. Kinayat da ti imay idi ditoy. Saan kit diitan? Ay, saan da malipatan ti kinaranggas mo? Nadula amin day tangay bagbagam. Ala, mapanakon. Basta ibaon mo to dagiti ubeng, ha? Mare, imbag ta nagkita ta dito'y tiyandaan. Adan sakit na patag nga ibagam, mare. Ay na nakitak namin ti inaramid ni Manong Magno. Ang saan mo nga ibagbaga asyak tinangidanon kan kaa? Anya ti inaramid na, mare. Saan ka di anilakay mo timang taltalon iti daga, day di manang mo? Uwan man, apay ka di? Ada ka di parikot? Nakitak namin nga adda ikalkali ni Manong Magno idi namin san iti asidag ti talon. Anya ka di day nga ikalkali na, mare. Napanak ijay idi kalman. Nakitak at idaan amuhon. Nayalis iti sigod nga ayan na. Anya? Inyalis na ti daan amuhon? Taapay, anya ti panggap na. Kaya't na siguro alumawa ti dagana. Ngam pumasit mo ti pan nakakukwa dagiti ubing. Tawiden ko madagiti ubing day di atalon. Day tangarod ket, mare. Iso nga indanon ko kan ka, tapno ammom ti naramid na. Unay lakit din ni Manong Magno. Agom at talaga. Awan samat ni Manong, manang. Agmay-may sakan samat. Ay, jakman ammo, nunap-napanan ni Magno. Apay ka di. Naamwak ngamin ti inaramid na. Ti panangyalis na itidaan amuhon iti daga atawiden ko madagiti ubing, manang. Anya, inaramid na latta ti panggap na? Kunakno di na inaramid ta inanawak mo't. Inaramid na, manang. Saan arumbang nga agawin na titawiden dagiti ubing? Ay, saan ko nga anugutan day ta nga inaramid na, ipag? Agyamanak, manang. Kasaumtuman nga rod ni Manong, ta isubli na timuhon iti sigod nga ayan na. Wan, ipag. Ibagak apaman asumangpag. Sige, manang, inak nga rodan. Si kantulat tanti mangibagakin ni Manong Magno, barang isubli na.
Imbag ta simmangpot kan. Apay nga inyalis mo ti daan amuhon iti talon. Nang ibagamat kan ka. Di ka kitagyaman, talumawa ti daga tayo. Maitugot mo ka di day tanalawa adaga numatay ka. Day laang pangikalyandakan ka ti makuna adagam to. Apay aya kontrabida ka. Saan kit din apod no? Uray naglawa ti dagam. Agpada ti pakaikalyam iti awan dagana. Ti umanayan laang tilungon mo ti mabukudam. Dayana! Ingkay subli ti mohon iti sigod nga ayan na. Isublit to, inton madanon ti tsimpo. Kasano no ibaga ni Apo Diyos, nga isubli mon ti binulod mo abiyag mo? O, kasanong pa'y ama isubli? Hoy, di ka man nagsasawi ti kasta. Ibagbagak laang ti pudno, magno. Saan mo nga orayon pa'y nga adama di ama pasamakan ka sa kanto agbalaw? Mare, nakasaom ka di ti kapsat mo? Saan ko anadanon, Mare? Ni ipagkunton ti mangibagakin ni Manong. Imbagam ka di asyak tinangidanon? Saan? Imbagaklatan anakitak anayalis. Mare, ayunan ka di ti asawan ni Manong mo ti inaramid ti asawa na? Panagkunakit saan? Nakuna na ngamin nga inanawa na ididamo, nga imbaga ni Manong nga iyalis na. Kasta ka di? Ay, kunak noan niya ngamin ti ikalkalin ni Manong mo. Idinapan ko kinita. Muhon mo't gayam. Ikarkararag ko ang makapagpanunot ko matikabsat ko. Kat saan na nga aguman ti dagadag iti ulila nga ubing. Ay, wen nga rod Imbes nga iso timang tulong kadag iti kaanakan nyo. Ang takawan na paikit di ida. Imbag tanadanon ka dito'y balayo, Manong. Apay ka di. Hoy, isublim dagiti ubing dito'y balay. Imbagla pagpasturak iti kalding kanwang. Tilaang pakairanudam kadag iti ubing ti pampanunutam. Ngam di mo mapanunot ti pagsayaatan da. Pagkunamad. Saan kit din? Ammom ka di nga da mapasamak at tax mapping? Apay ti tax mapping. Adda umay agrelocate kadag iti nagbedengan ti daga ti tunggal tao. Kat, anya ko manukasta. No adda nayalis amuhon, maamwanda ta agrelocate dalaka nga rod. Adda plano ti daga asurutan da. Madusa lakit di ti tao anang yalis iti muhon. Nadamag mo ka din ti imbagada nga adda umay agrokod iti dagdaga. Kaano da kanu nga umay? Daytoy kanu alawas. Day tamot ti damag ko. Kasano numaduktalan da nga imalis ti muhon. O, di ka kadi maputang. Sigurado ka di nga umay dagita agrokod. Wen nga rod kano, para iti tax mapping ako nada. Mapaayaban dagiti amin nga akin sakop iti marukod. Sige, tama pa na kay talon. Anya ti aramida mi jay, kat samip ngatan. Basta, iyag mo ti flashlight, tay nakon. Napanan nga ta ni Manong mo, idi agsip ngatan. Nakitak Manang, iso asinurot ko. Sinurot mo? Napanan na iti dayjay nga oras, ipag. Napan na insubli ti muhon iti sigod nga ayan na, ipag. Anya? Ay, dinangag ti Diyos ti kiddaw ko, nga agbaliw ko mati panunot na. Uray siya, kastamot ting karkararag ko. Ngamin, para kadagiti ubing dagiti atalon. Saan abinaybayan ti Diyos dagiti ubing? Di mo iruruman ti awanan gaway, gaputa ti Diyos ti mangsalwad kadakwada. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paclay.
Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, TMPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yung amin, papagayam, inte ibasa ti Proverbio 28, versikulo 22. Kamkamatan tinaimot a tao ti kinabaknang, ngam saan nangam mo nga umay to kankwana ti kinarigat. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno kanbya. Nakabirok ka ka din iti trabahom, Gwen. Saan pa'y nga rod, auntie? Katanya ngay nga rod ter aramidam. Alangan mo at apapakpakan kalatan kadagiti dadakkel mo. Naka-apply akon iti trabaho, auntie. Urayik lang ti awag da para ija interview. Una, agtrabaho ka, taday tati may parbang. Tadi kay kat umot-utang latan kanyak. Auntie. Saan kit din? Day tala ti pagalistuan nyo. Takasanumat ngamin, di yo amo tagdiskarte ti biyag, awan amuyo. Kastoy gayam tirik na kinakaturpos. Kunak no naragsak. Saan mat gayam? Nagrigat tagbirok iti trabaho. Ay, naku namon, friend. Si Kangay Jana, ada ka din nasarakam at trabahom? Kwa? Agtrab-trabaho ak ije pangananda angkel ko. Kasta ka di? Amangan no agbirbirok dapay iti katulungan da. Tani, talaga akasapulak ti kwarta. Apay, kayat yu ti agtrabaho ijay? Hiring damot kit di ita iti service crew. Sige man, ipadas mi kanisina ti ag-apply. Nanang, nakabirok akon iti pagtrabaho. Ay mayat ano kasta, anak ko. Tanay, agproblema kami iti pang tuition fee ni ading mo. Gayam. Panag-enroll into next week. Jakon nasiputan ti aldaw. Gapo iti panagbirbiro ko iti trabaho. Anak ko, mabalin ka di asikapay lang ti mapan ija ayandaan tim nga Elena. Ingka ko mabumulod iti pang tuition fee ni ading mo. Sige, nanang, siya kun ti mapan. Oh, Gwen, nakaumay kamat. Anya ti masapul mo? Auntie, mabalin ka di ti umutang iti pag-tuition fee ni ading ko. Apay, awan pay lati trabahom nga ginggayta. Unay daytan. Addan trabaho k, auntie, ngam kargrugik pay laeng. Isu nga awan pay sweldo. Ay, sapay kumataday tuyon ti maudi apa nagbulod yo. Day tala ti pagalispan yo. Ti umutang, na imbag kumamat no agbayad kayo adagos. Day to'y ti 500. Day talang tinaybulsak. Masadutak amapan ag-withdraw ije bangko. Ibagam ngamin kadatatang kananang mo tagsalo kag damat. Tapnosan da nga utang. Ay, uwan, auntie. Sige, agyaman ak iti dayto impautang yo. Gwen, sika ka di dahita. Uncle John. Nagapo ka dita balay. When, Uncle? Ay, congrats gayam iti panag-graduate mo iti high school. Pasensya ka na, tas anak-anak kaawid iti napalabas a bulan. Kat, ituloy mo ka diti eskwela, ma. Saan, Uncle? Agtrabaho akpay. May mayat matlaeng no ituloy mo ti eskwela, ma. Ubing ka pay. Sayang ti kinalaing mo. Nagkapumot ni Gwen dito yung balay. Gwen,
Imay imutang iti pag-tuition ni ading na. Ket manungay ti inted mo. Inikak iti 500. Anya, apay, umdas ka di dayjay at pang tuition fee. Makamumutan adananang kantatang namang iremedyo. Kan may sa adan trabaho ni Gwen. Waiter! Yes, ma'am. Gwen, ito'y kang agtrab-trabaho. Wen, angkan. Da kayo matgayam dayta. Anya ka dito order yo. Anya nga iti serbitin ni skwelam, dito'y kamulagayam ngagtrabaho. Sayang jay kwartak ngayon tultulong ko para iti panagadal mo. Auntie. Gusto na itahan bakit agorder tapay. Iso asaan nga o mas asenso ti biyagyo. Takas kamulada na ng kantatang mo. Ang muda, di daw usaran ti utak da. Iso nga ginggay ta, mamirmiraut dalata. Gusto na itahan kunakmat. Kaya't kuladang gan ni Gwen dagiti bagak. Hoy, Gwen, awan serbida ito'y atrabahom. Ha? Di mo usaran ti utak mo. Ay, una yun day nga ikit mo. Nagsakit ti pa nagsasaunakan ka. Apay, anya tinapasamak. Ay na, jay ikit ani Gwen. Imay danangan ditoy. Kat imbes nga agorder iti kananda, pinagsasawan nakit din ni Gwen. Imbag kumamot no awan unay ti tao itay. Adupay mat tinakangag. Pasensya kayo na. Diyak ngamin malapdan tiyang sangit. Ado pa'y lang ka diti customers. Ay, awanan. Alas 3 maten. Ala, intayo pa'y kanumangan ko na ni Uncle. Sige, tani. Kasla matalim mo daw akong gapo itibisin ko. Simang, ijay panganan mo't gayam ijay sentro ti pagtrab-trabahuan ni Gwen. Ay, wen manang. Marigatan ngamin ang makabirok iti trabaho na. Amayan natop iti inturpos na akurso. Kat manungay ti sweldo na ijay. Di nalainan anusanan ti nagbirok iti trabaho adakal ti sweldo na. Pangal daw gayaman. Ingkayabanan dagiti kakadwam ang nagpuros iti sabong. At the noodles nga inlutok, ison ti pangaldawan nyo. Anya? Noodles? Apay, masapol ka di akarne ti siday nyo. Agyaman kayo kit di taadda indasar ko akanan nyo. Ay na, una yan ni Boss Elena. Kasla maibusan iti kwarta, no gumatang iti karni asidaan tayo. Ay, kasla di kan na irwam iti ugali na. Ay, 5 oras tayo ang nagtrabaho. Kastoy lang di pasango na. Saan pa'y mat nga umdas para iti 5 ang iwat? Ay na, talulaang mat noodles tilinuto na. Ay, saan na bale, tadamot binalon ko. Ay, mabalin tayo apagsasangwan. Ay, ala, sige man nga rod. Tani, ay na. Kasla pang may salaang nga oras a pamigsa daytoy indasar na. Ala, babalasang, umuna kayo nga agawid. Mangkita kayo dita iti mabalin nyo nga isupo tapang rabyan nyo. Awan maten customer tayo. Ay, agyaman kami, boss. Taoray saan kaming agluto iti balay mi. Darasan nyo tapno saan kayo amarabyan. Kaya nagananad kayo, ha? Thank you, boss. Income nga rod agisupot. Ay na, nakaanos ni uncle mo andyan. Wanya rod, anya. Agpaisupot pa iti pangrabyan tayo. Kasjay at talaga ni Uncle. Naparabor. Iso ang mabinbindisyonan mat. Ala, gusto pa'y detar aramidan nyo. Mangan kayo pa'y. Ay na, agyaman na. Kasla maangot ko ti karne.
Sagay sa laang ti sidanyo. Umda siguro nday taka ninyo. Tajay mabati, isuntumanan ti sidanyo inton bigat. Ay, unay kamatan bakit. Kwa, ipapasyo ti mga na, tasabali man ti ilutok no bigat a pagsasangwan nyo. Si Mang, sikapay ti makaamo kadagiti kakaduam. Taeng kami pa'y agmarket. Ay, sige, Manong. Agyaman kami iti inlutom a pangaldawan, May. Sige nga, Rod. Mapan kami na. Sige, Manong. Ay, una yun ni Boss Elena. Kaslamat ubing tipakpakanan na. Kat no may salaasak mo dahito'y iwat ti karne. Ay, tangiwat mo, Dan. Amangad numanggagda ka. Di da pala nakaadayaw. Ay na, nakaimimot ni Boss Elena. Akas na di na tay kasapulan. Ay, Dan. Ay na, sobra ti kinaimot na. Bak nangagpaiso, ngandi na amu matikadwana. Apay, asino ay ati katulungan na itinaglawa agar din na? Saan ka di ada tayo? Ay, bye-bye, Amon. Sana bale, tanasingput-mut ni Manong. Hoy, imot na talaga. No adala ko masabali apang gadag. Ay na, talaga pumanaw akong ditoy. Nana, damag ko kat nangina ti bayad ti sabong ita. Ay na, nakajakpat siguro ni boss. Ay, kasta ka, day. Barang ingaton na ati sweldo tayo ita. Huwag nga, Rod. Ay na, adamanan pang riband ko, ha? Simon, umay kayo ditoy. Ayabang dagiti kakaduam. Uy, aday ta. Itad na siguro ti sweldo tayo, ha? Ay na. Nala, umasidag tayo. Dahito iti sweldo yu idinapalabas alawas. Alaun yun, tagawid kayon. Ay na, ayaman na, boss. Agyaman kami, Manang. Sige, mapang kami nga rudan. Nalabas mat ni boss? Di pa'y matumdas apang date me ni sweetheart ko dahito asweldo. Ay na. Apay, pangusaran na ay ti adu akwartana. Ay na kay mimot. Ay, amangan no nababamot at talaga ti bayad ti sabong ita. Ay, ti kunam kit di. Imot ni boss. Ay, inakid di ag trabaho ijay parlor ti amamok. Ay, may mayat ijay. Nagpigsamot ang titudo. Wen nga rot angkan. Iso aman mano ti umay mangan. Ala, lukastoy payla ang aging kainton bigat. Uray saan kayo payla nga sumrak. Itad kunti sweldo yung ita. Atoy. Ha? Boss? Sobra man dahi ito intedyo. Gusto lang dayta. Ninayunat. Tadakkel mat, tikita tayo itinapalabas sa lawas. Kasta ka di, boss? Ay na, dakkel unay apagyamanan mi. Ay, nanang! Ha? Apay anak ko. Anyat napasamak. Nakaragragsak kamay. Imawag di nagaplayak iti trabaho. Nakapasa ka no iti final interview. Ay, kasta ka di anak ko. Ay, nasaya at ano kasta. Ay na, congratulations. Agyaman nanang. Ay nga, agore kayo. Nakapalas kayo mat. Ada ka di pa pananyo? Akwa, anak ko. Mapanak man ija ospital. Ha? Inakbisitaan ni Antim nga Elena. Ni, apay, ada ka di madian na pasama kan kwa na? Ay, nadisgrasya, idinagbagyo. Idinakita na kano ang madadadaal jay greenhouse da. Impilit na payla ang tinapan nagpuros kadagiti sabong na. Ket gapo iti dayta, natupakan iti kawayan. Ay, kaasimot nga rod no kasta. Ay, wun nga rod, naimbag taad na nakakita kan kwa na at trabahador na, kat intaray da ija ospital. Ni,
Adamod dagiti mangbagbagkat kadagiti agkakanginang alikaman daan ti Elena. Ilako da kano. Takasapulan da tidakkel agatad para iti operasyon ni Antem. Ay, nagkasangan. Ala, sapay ko mga rod, agimbag to ni Auntie. Wen nga rod anak ko. Ala, mapantan ijay simbaan, tamakimisa ta. Kat iraman ta nga ikararagan ni Antem. Wan nanang. Ay, nakaimimot nga agpaiso ni Elena. Agam itataday ja ospital, dagiti inimimutan na matla, tinakatulong kan kuana. Wan nga rod, nanang. Kat sapay lakuma, tamakaamiris. Ay, saan anasaya at ti agim-imot? Nasaysaya at itumulong, nulaket at da maitulong. Saan mo't anasaya at tinaimot, gaputa na ikay ti grasya adumtengken ka. Agsisin na ranay, tapno naragsaklat ta ti panagdidinanggay, kan panagkakadwa. Papagayam, ditaan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Jensel Diones de Paiso. Iti direksyon, Virgil Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.